ali pobedi se ne treba gledati u zube. Bilo je vrlo vidljivo da su neki od igrača nedostajali, pogotovo oni iskusniji, međutim čini mi se da imamo prave alternative i za Vidića i za Žigića. Pa dobro, znate ko je Vidić, tako da ne trebamo da pričamo, ali u svakom slučaju i odbrana je dobro odradila svoj posao. Žigić je dobar da ovakve trenutke isto kada ne ide i kada, eto, treba da se da gol više. Čini mi se da je nedostajala i publika našim igračima, da bi sigurno igrali bolje uz podršku. U svakom slučaju... Ninković. Lopta kod Jovanovića. Evo šanse, Pantelić šutira, gol! 1-1! ...65. minut, Marko Pantelić poravnava rezultat, dugo je trajala ta akcija i čak se činilo da u jednom trenutku izgubljen pravi moment za šut. Marko Pantelić postiže pogodak 1-1. Njegov 8. gol na 37. utakmici za reprezentaciju. Ali daleko od toga da je ovo ono što bi trebalo da zadovolji reprezentaciju. Stanković, Ninković, lepo, Ninković, Tošić, gol! 74. minut, preokret. Tošić je postigao pogodak, imam utisak da je loptu šutnuo, a kako se to kaže, iz kolena. Ninković je nanizao 2-3 igrača, Tošić, nisam siguran da li je ona dotakla jednog fudbalera Severne Irske pa imala ovakav pad. Izgleda da jeste, u svakom slučaju prihvatamo gol kakav god da jeste, jer takve smo i primali. 2-1, 74. minut. Zoran Tošić postiže pogodak.